No. Yase nyame nkoanka helicopter foforo enso esan be ka akiri. We aye 9G AFW. No aye Kwa West ya wa Nkwakwa Apuamantemi Eastern Region. Na yansam training wa hene be sound na boye mu. Wa hene ba akwaba. Ofa mejoto. Ede ba sanbio ede ba bio ya de eche ho ye nwieye ye nsie kura nwieye na helicopter foforo efre he na no wo kwan ne na de na esi akire boy moy Ofa ma menche ya tifo ne ya fefo nyina na we akosa kwa ya hosam pa abran yesi yensuye na we so ade abebom na sanin pinfo akase ade chere se yanti asemfofo yichi no ebefa ne sara na awra husem ye kaye esiwo Nkwakwa biafra ampikrum new generation school na Volta River Aviation Helicopter ne number ne 9J+AFW or yeah force landing no anga tanye ni bwa press wo bi sini mum bibi eni kan na chi ma o anga ta force ya pepe njete ampikrum patem ho na okoye ta force landing na omu chiemu na plane omu se eko na plane eko no no atumi adan no ho wosoro ho plane na kasa adan no ho e wosoro ho na manfo hwe yele tia ye nkwala odie enam yom ni ya na hwente school phone bebre kura toto am ko an no omu hwe helicopter ekwa na ba ani fi kuma se eko Accra na okwa na bata na eja we frifie no abetwe ne no ahwe we frifie no abetwe no ham omo hu bo se aji se hwim efa school na chi omo tia no kinken nenta amanfo timi dim ka ko ho a omo kokko bi enche so omo kodua enipa ni wo prayer ye kan wasemi eye makoma enum enipa ni wo mu enum na sanwe sa we ni de anya sojafo plane na pilot no so no wonye soja ni ohun Ofa we de onye soja ni ye nu ma bibifo ya ne wom na bibifo ne wom no mo ya miensa mienu ene ye nu anu abafi amuso so ya miensa ene wom na yo mu kubisa ne bo pre wom ne bi so am dey na dai na mo ko hin na mo firi hin na no mo chim te sane ebo na ye ewiem no emo mo kra ewiem nye mom nti o mu ko a o mu hu ba bi kwa cha so mo ko ne te eso mo abomodin apre ba bi esi Abraham nyoma gene se omudi kokwesi onti ewiem ansela ka na amwa amane pre yatima be force land e wo Nkwakwa bia e fro ampekum nyame adom obi anwu wedi ofa obi anwu omudire ho ofa na omu park ye no eche kakransa abra awusem ya ye kan si 945 na omaga omu nyoma jisi timbe 945 we ene anope ya na omu dina ho ajo ahom ye kakra ko ti ba ti sa omu sa tu afi ho akon na bo 1120 da 1120 no na play ni timi ba hu se wedi aye ewi mo ba kakra omu di ko nti ofa nye abetini no force landing helicopter abesi for there no ababesi Nkwakwa eni asatu kwa eni premi obi anu ma hunu se nipa bebre abefum ho ewo enwuram ho park no ho no madodo kakra se ade no edom ebegu ho no wo woi ofa tene ni pre ni ko onu ani se ne nam yemu na ba fom ne obi e ba behwe ni esi nti obi aya we ucho dem ka titi pre bi ni nam yemu na esu anu atuti e ba ta ne enyu abegu hu a obi ehwe bi ne bi se omo nsam no nyina na omu nyina behwe we ye behwe adefo omu nyina behwe na mo metu ye de obi a komeka school fo anu school mo enu de ne si o ka no mtitrom san headmaster akra ba wa ntimi ne tisi nkomo ka fa nti e ba te atukwa sebe obi anwunu omu nyina kete obi asanko ni nyuma so wa ba manya ntie se sa helicopter ye si ho ya ye hwe ye blue color ya ye hwe ya last week nso enu ne the same helicopter no a
kwaye landing ewo adwuma ko kokoben ewo central region na minim se pilot no the same pilot nso na otimu ana o mazasa pilot no horusu ya antehwe enena nso by force landing sa Ukraine sa wo hwa wo hwa wiemu a se de ye hwa TV so ne Facebook so a ensuo muna mpasa na pilot no kan se wiemu nye no a mo obesi we sa no sei wiemu te san ewo mpotam ho offer a free Ezra and the fan a bit of Bria Menuka say, a woman, I don't know your or talk a cry, not it, Menuka say, and you my bike as a woman, and nothing like and you ran a bit of baby. A woman, now, near Casa is simply we are quiet force landing. I don't know yet. You will just the same plane, almost who first room, color and say, I tell you could see here. Oh, the Nkwakwa ne eno number name 90-ADW 90-ADW enye ne si ne mum kala no ene si won se ka se ja ubo ka se no ne mum yiru mu ka kan se enye the same plane be ta enye Portland e wo Nkwakwa ha no ne ewiem su si e uba kwa uni no pate mu ade ofa ewiem nyakra nso no ha den papa yo anye na pa se enye the same helicopter no anhwe na Nkwakwa se bia pilot nde bia wo nya de be sei onko se manfo kasapa na ya no manfo didi ho nkombo sesesi ya no ewiem mutena no etesan obi kwafuru wiem hyan ne yem hyehye no ana ya no mu didi nkombo me ntie wai ofanta to mate ya be duduma mate ohene be san yensem twere ne wo Nkwakwa ho na by force landing esi na yentie eyewitness bia landing ye pe okopi ho no ensem o ka kire ensem twere ni chopper na ba betwem to ko na nim kakra ntimie bebe na fe o dana ne hu wiem mini bibin ko yi so no pen to be fast school top no ko so o ye emergency landing go bankala ni team students no dog okay na so mugu and the big job what we show ya ko ba around here na wa ba see then quickly na if you school a baby sa pilot then to me ba talent to teaching me ba baby sa pilot what's the problem you know so it's not issue now because of the weather we start to feel you know so feel aka ba weather no ti na so e me just so finding that one no signal say yeah ono ko na uhu so mu ma na be na let me buy no na mu yetu ba ko e fa no so fight na no should be in town but see and matanya information there were two white men involved by some more map with na okay information mo mu di kan na o fie ben ha na so mu two white men o mu dina junction so meaning total around 4 people on board na just say na mu no anya do aka hu ya say eba ababelande wa the land mu next thing the land mu ne dey am say pilot no so no experience wo you know you want to send your landing there I think say it is legislative way of the landing yes na brofo bi kan hu abrofo China for 2 and na kan na before so 3 na so then so me 5 na China for hu bi o mo 5 China for the wood net saying mood no dey if I say now I'm so frustrated that say we ko ba bi na definitely no something has happened there I think today obey frustrated about that but omo fa has omo ko mase omo de omo fa ni what won ko ko ye ade ne sie de na hu ye okay na me no bi ko ampeko nti ya kwa na me ye tese ti plane bi afekom nti ya de ko ye na ye saba na me ka se plane de me ni sa afekom na mu no ada say by force landing they are 40 bi na opeso ede ejantini e free ampeko ma be do ante fe ma be paki o sa school ni de yeshin school bi o I for my door ya food no ma be paki o eyewitnesses wa mo a na ebe ho no a plane si ye no
wo mu ne bi na mo ne yensem twere ni adwetwe enkomo na zajuwa edano a helicopter no etehwe ewo adanse no a ekum yade hye nwotwe no the same day no anenwomre Kenya helicopter bi etehwe kuma doctor for bi a no mo ye researchers wo mo vaccination bi a mo ye ho adwuma no mo research no mo kwa probosa ekum 6 edano a that day na edan me post my post call me ewo me TikTok edano a Ghana de no a edano a Ghana de TV no kun pa it edano a Kenya eno so etihwe helicopter sa alupre no abio ko mate se yesesa alupre no woni ye no wo mo alupre kokokokwa ama bebre so atete ahwehwe wo mu hia maintenance papa enti de nyame ase se ansan be kachi ame ansan kote atemu a nwino foforo ka we enipa 5 no mu kano so no alupre we ora tete book no na na draw wo mu no na edi ntontoro wa ye no otiebo ya twitwa no ye twitwa ye ampa ne de kwaje crafts ampa ebio ampa ne de kwaje ka wo twitwa papa yampa make tontra unya be 6 ya na wo twitwa sa na wia na tontonton aye time no ampa wo fa binio that's anyini chadi achi anyini yo wo fa yankuya ni mu na yagusu aka alupra ate ahye na ho sansam na niema aye ya